Saifo Manuel nei fo ia solua ai alo mai o le whaopoponga o Atamua. Alo Samoa Entertainment TV mai apia. Ua tape nai nei le fiu anga potasi fale ali le tali malo i le taunu i whanua. O le aonga tangata folau o Maori New Zealand. Ua silia le vai aso talono folau mai i vasa o le Pasifika o se vai ngom ta upua o oina i tutonu o le aonga. Ua whaingo o le tekura vaka. O le aonga whaapitoa lava lea su e ma o ai tū maanga i whanua al Pasifika i mea tau fōlaunga, Traditional Polynesian Navigation School. I lalo o le taitainga le li i navigator o Jack Thatcher, malangolangoina e le te puna Rangi Riri Trust. E taane leiva i le taiao o le solua. I talala tamaiu amata no folau mai niwe mo Samoa, taunu mai te taimi o le aso a taiao le solulu. O le fōlaunga mai au te roa New Zealand i Samoa, o le isi lea vai, o le taamilusanga o whaia a le aonga le Pasifika, ma whaasolo atuai i Tonga mai Samoa. O fisa ta inga tele vavelo o whaonga lava mo me tupu whaafosei ai o le puipuinga, pei tai o le sa ilinga o whanua, po le lau ele ele, o lo o whaonga lava i ai mea whainga luenga wha natural si o manga, e pei o taamilusanga le la ma le masina, ma fetu, ma isi all si o manga, e whaonga pe a aua oa le aso ua le wa aia le matau le la. Ma aupo uli ua le aise maasina mani fetu. Ma mata i tu wailoa i tu e felele iai manu e pei o ngongo uli ma ngongo sina. O le tawhenga o au o le sami, ma ngā solonga o au o le langi, pei o le whaitaunga o ngalu fati ma pe au mataloloa, o la ngona o le tino i le paiatu i le sami, mai tu langi o savili. O tomai umana, lea olo o taamilo ai, lea onga lea mai Maori New Zealand i lalo le taitainga, a lea li i whaatonu folau navigator Jack Thatcher, maa whea ai Samoa. O tu maanga o folaunga mai ana mua, e le ngata ina saili motu po o whanua ma maua, ai e folau fo i maa latou mea lofa, e pei o maa, mai o latou lau ele ele. O maa na e osi whea ngai ngai matangata o tunu ue a whea, ma whai ai alatou so o tanga wha a inga mo le pui puia o tangata folau mai le nā tunuu i whanua fau ua maua. E pei foi o na whai e le waa folau o Samoa le ngawalofa, i ana folau ngai fia na taamilo ai i le atu Pasifika, mo o atua i New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika, i mātū, ma toe taliu mai i vasa i saute, mo fo i mai ai i Samoa i le latai ne i le luse fulu tausanga. O le waa folau o Samoa le ngawalofa, ua silia le vai aso talu o na taula matapua i ngā tai o potasi fale alili, ua atofa e pale mai i ai le folaunga, a le aonga o tamaiti folau o Maori New Zealand, i le asolulo le vai aso nei, le te kura vaka. E le iwa iel whaipule o le itu malolo to whanga i le fontanga lona lua al palmene lona svalu a Samoa. O le fontanga lona lua le ai le aso ona o ki topa le falta alo i tuana i matu, sa pasia i le whaata ati atu o le talo le tupe wha sosoa lua o lua lima lua o lua ono i le maota, ma ana komiti wha pale mene mo le lato fo i wha to whala inga i tutonu o le lua vai asa ua savalia nei. Peitai, e uina le to e pale mai ai le fionga il palmia o le whainga malolo na lua le fas, le fionga fia me na omi mata afa, ai wangi ai nei lungom so ta inga tele vave lana tali atu i le tala o le tupe wha sosoa, ale malo ua fiuta na i ai nei, fai pule ua tofia i komiti wha pale mene. O le whaamtalanga wha lawa i tele mai le official wha la poptonga le SAP, le Samoa ua poto, o le aso fitu o ke topa. Na wha wha lawa i tele mai ai i le aso sālea na te nei, po o le tolu aso taluai. O wha ilo mai ai le fionga fia me, o le tala o le tupe lea ua whamatu mai i le fast government, po o le malo ale wha tuatua i le atu Samoa ua tasi. O lo tutusa lava lo na taatianga ma le tala le tupe wha soa, le ana amatu i tutonu e lana kāpeneta le tausanga nei. E manatu le whaamtalanga whaalawa i tele le ale whaipule o loto whanga, o le tala o le tupe na whaalawa i loa le minista o tupe le fionga Muripola Ana Rosa ale molio o. O le tala lava le na lea na pālota te te iai leisi vaenga o le fas, lea watula i mai nei le malo whaatasiai ma le HRPP na afuai, le whainga o le palo te tele. Ma whaelo e fia me, o le paketi le nā, o lo iei vaenga o manu si ai le tamau ainga o Samoa. Talu mai le tausanga wha altupe lua o lua tasi lua o lua lua,
O le au whainga ai tā lafu na pa u mai le iwa se lau whāsfulu iwa tesi ma le 5 miliona, i le fitu se lau wono se fulu tesi ma le 4 miliona, i le tausanga whaatupe lua o lua wha, lua o lua 5. Ma ai tā lafu e ono sa iai, wa umana tutongi e au fiai ai tā lafu e 5 mai fafo, ma le ai tā lafu e tasi Samoa. O le talo tupe lo angi ai le si iti o le tutongi maulalo, mai le tolu tā la i le whata la walu wha i le lua tausanga, ma si iti ai tupe teu i fafo, mai le tesi ma le valu biliona, i le tasi tesi ma le ono biliona. Peita ia ia isi vaenga o le paketi o lo tati ai nei luma o lau komiti whapalemene, o ta ua le whamtalang whalawa i tele le fionga fia me, o lo oso solo lava i le paketi sa ulua i au mai i luma e lana kapeneta. E au fia ile se iti o longlongoina o pisinisi tau tulisi, o le Samoa Airways, o le whaatupula ia o le whaitau tangata whainga ruenga, o lo au inatu i whafo maisi. O le salua lua masine nei le to e fo i tua il palemene o Samoa, mo le whaatala noina o lana tala o le tupe whaatsosoa, lua o lua 5, lua o lua ono. E se mai le whaitau se lau o tamaita i Samoa, o lai sene whaatulafu noina e whewa i taabale le taimi nei. Leisi fu i whaitau se lau o tamaita i wā o ngai nei il porkalame whaapitoa le LTA, le Land Transport Authority, ma whaatupe, e malo au whaatasi i o lato maua le to mai eu, ua ile foe uli mal whaautauta. Pe ona li putia le pepa le malo le savali e whaava yaso, le vai aso mua le nei mo le poto wha le mawhau whau, ma le tolu vai yaso e ao o aile avata avale. Mai le silia le 5 se lau tamaita ina talo sanga e se lau 5 sulvalu, e nofo maui upolu, ma le fase fululua nofo maui se vai u ave iai le avanoa, e a o ngai le fo i porkalame whaapitoa le avata avale. E le ngata o le sila fia i lo ai whaafoe le foe uli, ma le whaautauta, ai o le sila fia i tūlanga o suinga o le tau, ma le sao o ta abale fumlanga inga, ai maisa le malamalama i tūla fono ma le puipuia, mai whaalawalawe tupu i lungo le awala, e pei o na sao nolo na ofisa sili, i le lipoti le malo le fionga sa ngaunga le lani ngalu vau. E nisi o tala na talia ma le whaafeta Yesu i le kale sia le aupa ia Yesu Kiriso aso i ngata ai, le mea lofo o ngala au, ma tusinga o le whaamaisenga, na tau au atu i le kale sia le vai aso toluai, i le tuai o le malo le prestene au i le laulangi le kale sia, Russell M. Nelson. O le whalau tusi le ofisa o le palemia, ma le kapeneta, le sunga anga fili shem leo, le ana tau au ina atu le whaamaisenga a Samoa i le kale sia, mo le whaau atu i le ofisa autu i Salt Lake City o ta. O le sui le kale sia i Samoa e au fiai, le sunga whaalongo o le tofitu, fui maono tuunga lei le sa, fui maono teo, ma whaafunu utu manuvao evi le fale fatu, o le whaatono sota inga le kale sia i Samoa. O lo o whaamawina foi, le mana tua pea o le asi singa mai, ala na fionga le prestene o le kale sia i Samoa nei, i le masino me o le luafes fuluiva, i le tusa o le tausanga talu, o na whaato aia tau avea le tofinga o le prestene lo na sufitu, o le kale sia Yesu Kiriso la upa iau aso ingatai, i le lalolangi. Le Samoa Entertainment TV mai a pia mal whaapoponga na tamual nei aso, ai whaasau i fuaya.